Nuwagira Julius Kurugabyazo umurinshwere Kiruhura yagira ngo abakristayo nibatekwa koresa amani kandi bakikiriza hejuru kubahesa umugisha muri byona barukora. Haleluya. Amen. Abisema ni kirungi mugende mukore ukwikirizwa kutari mukora kwenda kwa busa mugende mukore ahabakora kora tarakuzira hanga akaba naza kumatwa muhugu konka hagoka bayaba kuzira hanga nico cyane kiri cyo kurwanisa cyo iwe cyo kurwanisa cyane n'iki iwe mbundi yoyine Julius yayongereye ashaba abahereza hamwe n'abebembezi kugira rukundo ngo utineke rukorwa haba hatari mu rukundo. Bakubasha kwebembera abantu kine rukundo kurinda ragizira rukundo ngakunda Kristo ngakunda abantu no bebembezi no bawabutorekere mu baburikiremo ahabo bahine brazemu harimo ibiri kwizo mwebembezi hatumwebembezi ngariseri wano indekiri kisanja ine kiziremo. Retired Sergeant Apollo Chemerirwe ahakushaboku yashaba abantu bona okwitantara amadini hamwe n'enganda ebiri kureta obuzibu mu bantu kandi yasima President Museveni ahubwo kurwanirira obugabe bw'abantu. Byarwaniri abantu ab'ingiro babigara bwene tugende tuze kubikena edini enganda manyaba nabaki ati mwe kundantara kwekorera ibono retera cyukagwa numureki nsimira President Museveni nayebare okutwegesaje nengiriye abarkwenda kumutegura ntuza kubangira pasi tuza kubangira kimwe. Apollo yagira ngo nasima abantu babyazo ahabo kwitantara ukenda amateka abariyo muri byazo mwabar tubayiza wazo polisi tokushanga mu omuntu okozera manyanga mu kitwekeki wazo mwero si tokahurira y'omushango ngogo n'umuhingi wazo mbataka batwerere tokahurira ngo abingi bo Apollo ayine kibibi. Orumeya wa Shere Town Council nawe yasima abantu abaho butarogana obuteba kandi no kwataranaho. Imwera nyera kubasimira discipline mwebare mulonga mwete runga rubundi se discipline yonka ombuzi yatugandra atubushtamye aho embundi yawe neya embundi ya mihembe embundi ya marogo embundu y'obushuma embundu ya polisi embundu ya byona embundu y'okurarako n'ekyo kimwana mukorraha okushimbisa Yesu mukama witu egyo niyo mbundu ey'obuli omwasheme kukwata ebintu byona okaguma n'obitera nibirabaho kandi bitakwi. King Martin yagira ngo omwebembezi w'abantu tayetwa konka n'ogwo okora ebitungure kicweka kandi akabico kureberaho. Hatiwe ijo zikwebembera omwebembezi tubamwete hatiwe ijo twetsimbire n'ubu okamutwishyiraho hatiwe ubutu bwebembezi. Gashakwa Job Kato ahabwa Sky TV Agention.